Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Nina-ke benkashana kamenze niphuza umlaza ngameva enhla nasezansi siyabingelela. Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Ungagijima-ke uye laphana ku-YouTube channel ufike useshe uthi I know my story, noma ugijime laphana ku-TikTok uyosesha uthi Mabhodla ake sifune sithole. Nginesivakashi namhlanje ngisimemile uSiboniso Mbuyazi. Abaningi bayamazi-ke bayabambona nalapha ku-TikTok. Mabhodla versus Mabhodla. Sizoyifuna sithole-ke nganza kwethu. Angifune ukuthi-ke ngipholisa amaseko nganza kwethu. Ngizothatha leli thuba ngimbingelele. Siboniso Mbuyazi mfowethu asikubingelele kulolu hlelo ake sifune sithole. Njengoba seshilo uthi uSiboniso Mbuyazi lona kabaningi bayangazi ke uTikTok. Ngibonga nje kakhulu ithuba. Ubani uSiboniso Mbuyazi? uSiboniso Mbuyazi ngasho ukuthi umqambi. Yes. Ngesilungu bathi innovator. Yes. So cause mina ngumuntu ogxila kakhulu ekutheni eqhamuke nezinto esebenzisa ulwazi labo khokho. So ngomuntu ozama ukubuyisa indlela zokhokho ezihlanganise nesimanje. So ngumuntu ozama ukuthuthukisa ama systems okhokho suwenze ekwazi ukuthi ealign nesikhathi samanje, ekwazi ukusurvive esikhathini samanje. So ngingasho ukuthi ngumuntu kanjalo ohlanganisa ulwazi lakudala nolwazi namhlanje. Ngokudabuka ngidabuka khona kwaMbonambi. Yes. Njengoba nguMbonambi. Yebo, ngidabuka khona ke. Yes. Endaweni yakithi. So ngokufunda ngayo ngumuntu owafunda waqeda waza eVarsity. Yes. Ngibe ngumuntu obenza ichemical engineering. Kodwa ke ebigxile kwi-pulp and paper technology. Yes. Hayi siyabonga kakhulu mne wethu. Yini yenza abantu bakithi bathembele kakhulu uhulumeni kunabo? Mangathiwa nje ngiyachaza ngokwami ukuthi esinye isizathu sokuqala. Yes. Uhulumeni nje basazi ukuthi uhulumeni sikhuluma ngayo ipolitiki. Yes. Ngama political party. Yes. So ama political party awakwazi ukusurvive ngaphandle kokuhlupheka kwabantu. Yes. So abantu kufanele behlupheke ukuze uhulumeni survive. So uma abantu bengamdingi uhulumeni ngeke bebike isidingo sakhe. So ukuze abantu bemdinge kumele behlale besosizini. That's why umuzomuzwa mekhuluma nabantu uhleze bathembisa izinto. Ngeke uzumfice encoma iprogress. Uhleze ethembisa izinto ezingcono, ethembisa impilo engcono. Ngizonika amanzi, ngizonika ugesi, ngizonika izindlu, ngizonika imisebenzi, ngizonika education. Uhlezi ethembisa ngoba usizi labantu ilona abasurvivor ngalo, ngaphandle kwalo so bayazi abantu ngeke besibone isidingo sabo. So ezinye zezinto ezinkinga isimo somnotho. So njengoba isimo somnotho sibheda abantu amathuba engekho, ikhona ke okugcina kunika uhulumeni amandla. Nanokuthi ke thina ke ezisingabantu salahlekelwa indlela zethu, ama systems ethu okuphila ngenxa yokuthi le system leka hulumeni ekhona akuyona eyase-Africa, iqhamuka kumazwe asicolonize. So yebo, so lamazwe mesicolonize asiguqula asifaka kwi-labor. So i-labor iyona ndlela sesisurvive ngayo. Asinikwanga i-education ukuthi sikwazi ukcreate, sikwazi ukuba ama-leader. So basinika i-education ye-labor kuphela. So basifundisa ukuthi sincike kubona, sidepende kubona ukuthi singakwazi ukusurvive ngaphandle kwabo. So that siyohlezi siphusha ama-interest abo. So into abayenzile kufana ukuthi babulale elethi iphupho ukuze siphile labo iphupho. Iyona into abayenze kithi. That's why sithola kulesi simo sanamhlanje sesidepende kakhulu kuhulumeni. So ukuhlupheka ikhona okwenza kusurvive ngoba uhulumeni
bathola i-political freedom kuphela but ngokwe economy akukho angakwenza. That's why even nje ekhuluma uhlezi ethi so umsebenzi jobs ngeke uzumuzwe ekhuluma nge-creation, ngeke uzumuzwe ekhuluma nge-development, ukubuka umuntu omnyama ezingeni. So bakubona njengomuntu we-labor, ngeke uzulizwe i-politician libuka i-youth libonela ukuthi ngakhanda ama-laptop, ngakhanda amafoni, ngakhanda imoto, ngakhanda no, bahlezi besibuka kwi-level ye-labor, abasibuki kwi-level ye-development ephezulu. That's why even nje amathuba ezinto kunzima nje ukuthi la eSouth Africa ungenza i-AI enga-independent ngenxani awekho ama-resource, awekho ama-programs asupporta umuntu ozama ucreate something new. So ama-program akhona bafuna ukukhuluma ukuthi hayi mina ngizodayisa amakabishi, hayi mina ngizofuya inkukhu. So izona izinto abayithanda kakhulu. Hayi mina ngizogunda amagceke, ngifuna ngingisupport ngithenge imishini yokugunda amagceke okusupporta ke la. So iyona into abasibukela yona because ayikho into abangasiza ngayo even kwabona yabo, ngoba nabo bayi part of ibantu education, bayi program yebantu education. Ibantu education iyona trainer ukuthi sibabantu be labor. So babazi vele ukuthi bayokuthatha ama political leaders ethi bowafake lapha azoncika kuba belungu because ibona ama creator. So adepende belungu ukuthi beletha ama job opportunity. So that's why into eyenzakalayo lokho kufakwa inkampani zangaphandle ziyamine ama business angaphandle because ayikho into abazoyenza yabo. So abantu abangenawo umqondo ocapable for ukuthi ungasibeka kulesigaba amanye amazwe akusona. So sisenkingeni. Uqinisile ngoba mangakuvumela kuloko kushoyo ko China, iChina uhulumeni wakhona wathatha imali ayifaka kakhulu kubantu abakwi grassroots level lapha phansi, abantu abadayisa emgaqweni, ematafuleni, abenza zonke izinto, wafaka kakhulu imali. That is why iChina namhlanje ikulesi sigaba esisona. So eSouth Africa wena nje mawuthi uyaqhamuka mhlambe umuntu wakho umshini okuphehla amanzi, akekho ufuna ukusondela eduze kwakho. Yeah, akekho umuntu okuthatha serious ukukhuluma into enjalo. Umuntu kubuka phansi kubuye phezulu enxa yothi hayibo uthini manje lo, because isimo esikusona ngenxa yale system esiphila ngaphansi kwayo. Angithi mhlawumbe ngibuye nje la mhlawumbe ngiveze i-background. Thina ngikathi abelungu besicolonizer because impi yokugcina le esahlula kuyona thina ngoba ukuhluleka kwamaZulu ila waphela khona ngempela kuseqala lento ekuthiwa South Africa. Ukuwa nje because uwona mbuso osumile and wawusele and unamandla. So ngo-1887 mangaphosisa la owaqedwa nje khona ngempela ngathi. So kunalomlungu lo abathi uShepstone Somtsewu okenamlungu owasiqilaza ngempela wayesebenzela ubukhosi base England. So Somtsewu into ayenza wabuka wayethanda isystem yelembe. Somtsewu wayehlezi elwela ukuba above ilembe. So wayefuna ukuba isilo and wagcina isilo. That's why kwaqhamuka lento ukuthi amakhosi asama chief because wasekhona Somtsewu phezulu. So kwathathwa isilo. Angithi isilo nje manje indlela obuka abelungu abasichaphaza ngayo. Bathatha amakhosi bawaphendula induna bawabiza ngama chief. Bathatha isilo besiyinkosi yamakhosi. Njengamanje isilo basiphendula inkosi yeinduna. Kahle kahle kwasona isilo sekuyafana ukuthi asesona isilo. So isilo basireduce basisa kwi level ye king. Ngoba iking biba neinduna ngaphansi kwayo. So njengamanje sekuyisilo sesingaphansi kweinduna ngoba amakhosi bawabiza ngeinduna. So isilo basehlisa siba inkosi yeinduna. So Somtsewu sewuyena ose above amakhosi ethu. So kusho ukuthi ngeyindlela babegibeza isystem phezulu kwamakhosi. So inkosi yamakhosi sekuba ihlalo sase England yisona sesiphethe onke amakhosi. So behlisa zonke ihlalo because asikho ihlalo kufanele sibe equal to ihlalo sase England. So that's why ubona ke namakhosi ethu ke eqoka impahla zawo England. So that's why even ubona namakhosi ethu because umlungu akasoza ukuthemba if ungakhombisi ukuba loyal endleleni zakhe. That's why umlungu uzekuthembe ngeze kuthembe umungelona iChristian. So that's why ubuka namakhosi ethu kumele edlule kule process yokuvuma uJesu this ecotshwe ngalendlela yamasonto ukuze ehlale ehlalweni. Same as upresident umebekwa kumele hold iBhayibheli
ephakamisa isandla ukuze bemthembe esihlalweni. That's why umzozwa futhi nalomlungu lo owabulela uChrizana uyasho ukuthi uChrizana waye problem, waye antichrist, wayengamkhonzi uJesu, wayeyinkinga. So if ungamkhonzi uJesu bayakusaba ngoba bayakwazi ukuthi ngizube siyoyoyo. Bayacabanga indlela uyicabangela wena, uyazazi ukuthi ubani ufunani, uzomela iqiniso lakho ngekuphile ephupheni labo, uzofuna ukuphila kwelakho iphupho. So that's why bengakuthembi. The moment bekubona ulona iChristian ngebeze bekuthembe. Same thing applies lento okhuluma ngayo mfowethu, education iyona ndlela leyo bebekazi ukuthi bathambise umqondo womuntu nokuthi bafundise abantu indlela eyodwa ukucabanga. Yes, even leli point oluthinta libaluleke kakhulu because education ikushape indlela ocabanga ngayo. So ipurpose education basifundisa ukuthi besazi ukuthi ucabanga kwethu ukuhamba kugcinapi. Basivalela kwicycle. So bayazazi ukuthi izinto singasoze sayicabanga. That's why ubona kuzobe namhlanje asidevelop njengamazwe abo. That's why singasozwa sibona nathi sinama space station, ubona belungu bentiza bebheke emkhathini. That's why ubona singesibe nama industry the way abanawo ngakhona. Why? Ingoba sina ukucabanga kwethu kugcina kwi labor Kulimitiwe. Yes, limitiwe. Sinikwe education yokugqila instead of sinikwe education yokuthi sikwazi develop countries. Lento problem and a disadvantage even ngisho kuwa ama politician. Yabo, a disadvantage because the moment izinto mayiqala ziba tough, uba senkingeni if ufuna ukuthi abantu bakho bengazilutho. Mhlawumbe ubadinga susenkingeni sekufanele nilwe as abantu bakho. Awunamuntu ozolo. Because abazilutho abantu bazokwenzana. Bazosuma benzeni behlanganise inani ukuthi beyivikele. Ngeke benze lutho. Asikwazi nje nokukhompyutha because without technology it's difficult. But ke now ama leaders ethi ngeke ngablame kangako because I challenges now thina eSouth Africa iwo umthetho lo esinawo. So history ke le Dutch law. Yes, because abantu abaningi bebekubona ngazo mhlawumbe awuthandi umthetho. Yabo kunamagama abakubiza ngawo anti bani. But it's not ukuthi umthetho asawuthandi but iqiniso leli ukuthi eSouth Africa sibuswa iRoman Dutch law, ne-English law, wathathu customary law. Customary law is system equal ne-Roman Dutch law ne-English law. Ama system lawo are equal. Yabo, so le intsha ifice level exist. Le sekuthiwa customary law isintu and obuhlungu isintu asibhalanga ithina. Ngeke uzokhombe ngisho king A1, ngeke uzokhombe ngisho ama community leader or imphakathi wakuhleli nawo ubhalwa i-customary law. Okubhlungu i-customary law iqhamuka through i-colonization kwi-Shepstone system. So as iqhamuka through i-colonization but kuzobe namhlanje i-customary law kusayi same thing eyayibhalwe ngesikhathi sokucindezela umuntu omnyama. Yayibhalwe nge-aim yokudestroya ubukhosi babantu abamnyama neindlela zabantu abamnyama zokuphila. So how come ukuthi i-constitution yethu ithatha i-customary law? Yazi bathini i-customary law? But i-Roman Dutch law ne-English law i-formal. But i-customary law informal. Lokho uku-undermine thina i-system engenayo fair. So asikwazi ukuthi thina no i-Roman Dutch law ne-English law i-fair i-constitution yethu ayikho fair because ayikho i-balance kule constitution yethu. Because thina basifice besikwazi ukuyiphilisa. Besikwazi ukuyi-organize njenge-community, sikwazi ukuyi-organize njengama-family, sikwazi ukudeala nama-minerali, besikwazi ukuyikhandela ama-tools okusebenza, besenza everything, bese-system ephelele, straight, asenza yonke into. Yabo, besivulekile ngalendlela le exa ukwenza. I-system yethu bikwazi ukucover everything. Besineyikole zifunda ingane omfana befunda, ingane entombazane befunda. Yabo, so thina even ngize kubele i-evidence kunencwadi namhlanje edume kakhulu eka-A.T. Brandt le echaza umlando welembe, umlando wakaZulu lo thathwa kakhulu kuyona. U-A.T. Brandt incwadi yakhe le ncwadi wayebhala ngengane na 16 years entombazane. Uthi wakhuluma nengane na 16. Kodwa if usuka kule ncwadi ubuke i-knowledge kule ncwadi, you will see ukuthi education yethu ibe powerful kangana. Even when our A.T. Brandt was shocked ukuthi kamthusa ukufica ingane entombazane na 16 years ukuthi ingane knowledge engaka. Into yokuqala eqala khona eba i-problem ila siqala khona ukudestroy. Why indlela zethu zayibulawa?
ezinye zezinto ezayi-influencer lokho Yes. ukudiscover ukubuka ukuthi labantu laba bayinkinga banolwazi oluningi banolwazi nje olu-serious lezinto but ngeke nginabe kakhulu indaba kuleyo part leyo Yes. le ka-AT brand but iphathi engifuna ukuza kuyo ukuthi le ndaba le ye-system njengoba ngisho ayibhalansile because thina bezama ukuveza nje thina besine-system ephelele and ejulile so ayibhalansile le ndaba le ye-system. Yes. So into edingakalayo la into yokuqala ukuze umthetho siwamukele ngokuphelele kumele wenze fair kwi-customary law because i-customary law idefine thina i-Roman Dutch law ayidefine thina and okubuhlungu kwayona le Roman Dutch law ne-English law asibhalanga thina kwayona buka ke Yes. customary law asibhalanga yabhalwa belungu i-Roman Dutch law ne-English law asibhalanga ibhalwe abelungu ama-top researcher e-constitution le yango-1994 wangabelungu bodwa and mabe researcher based on ama-countries outside of i-Africa bestadisha ama-systems outside of i-Africa abakaze besebenzise ngisho i-system eyi-1 yase-Africa ukufoma umthetho. The only thing abayithathile yase-Africa i-customary law le ewukusixhaphaza eyabhalwa Somtsewu Shepstone. Yes, lo ukulokha ukuthi labantu laba ukuze sibabulale bephila asithathe lento yabe be-weak that's why basifaka ngaphansi kahulumeni. So i-Roman Dutch law ne-English law iyakwazi uku-override i-customary law. Mhlawumbe ngenza isibonelo uzobuya into ebuhlungu kanjani nje usithina ezabantu abamnyama. Yes. Thina mina ngingafika ngithi mhlawumbe ngumnumzana ngiyasho ukuthi mina ngumnumzana nginendlalifa. Yes. Ukuthi mina okwami kuzodlulela kumfana wami. Yes. Uyazi ukuthi ngokwe-Roman Dutch law ingakhahlela phansi lokho ingane yami ingakwazi ukuyenkantolo yentombazane ibangisa umfowabo isho ukuthi lento ayikho right nami nginama right okutholwa ulo nami ngiyakudeserve ngenxa South Africa sinama law athi wonke umuntu u-equal sonke sinamalungelo afanayo. So le ntombazane ingakwazi ukuchallenge lo enkantolo and ingalwini icala kodwa thina kuma usubuyela back emthethweni yethu yakwantu akhambisana. So iyakwazi i-Roman Dutch law ukugibela ngaphezulu kwe-customary law. That's why ubona into esibongo somuntu wesifazane ukuthi uzokutshela no mawuthi wena umuntu wesilisa uyasithatha so yini point enzima umuntu wesifazane mawusunqaba pho yini kubonakala ngathi uthi wena unqunda amandla umuntu wesifazane awumboni umuntu wesifazane kanti kuthina it's not about lokho so basifaka umqondo kwi-position ebesingekho kuyona thina into yesibingekho about ukuthi khona ugibele omunye ini bekuyindlela yethu ebesenza ngayo esasihlele ngayo and esuka le ngakafiki ngisho abelungu. So into engisho ukuthi ngendlela eziningi ke ukuthi i-Roman Dutch law ne-English law ziyakwazi uku-override i-customary law. So i-customary law ayina control. So iyona part yokuqala. So sisho kanjani ukuthi i-constitution yethu ime ngokweqiniso eliphelele while if thina sine system le ethinta thina ingena control. So ukuze i-constitution sikwazi ukuthi ineqiniso ukuthi kumele ikwazi iyenze ubulungiswa kwi-customary law. I-customary law kumele ikwazi ukuthi ibe nepower njengayo i-Roman Dutch law. Yes. So awukwazi ukuthi unganekhansela nenduna endaweni eyodwa i-contradiction leyo. Kuyenzeka kuyabanga yabo uzofica endaweni zamakhosi akukho kuhle ukuzwana kwamakhansela namakhosi ngamanje abantu abafanayo lapha akufundela ukuba ikhansela. Yes. Akufundela ukuyela esikoleni akudingi ukuthi mhlawumbe ube nama qualification athize. So into eyenziwa ikhansela nenduna ingayenza why kungelula benza ngamasibomu and ngiveza nayo into eyenziwa eSouth Africa uzoyifica all over ugovernment. Yes. Lento le ose nje lapho ukuthi ngizoba off topic but into eyenzakalayo ufuna ukwenza ngaye example. Yes. Uzoyifica lento umzwa ema college ema-varsity. Yes. Uzofica kune SRC. Yes. So ukuze management esikoleni ikwazi ukuzenzela ngeke SRC inike ipower. SRC nepolice police esikole esho ukuthi SRC kumele ifunction kanjani. Leyo police SRC uzoyifica iyazi why benza ngamasibomu. Ipolice esikole uzofica SRC ayazi why benza ngamasibomu ngenkathi labantu bengayazi lento abazazi ukuthi amandla abahamba agcina abazazi
bameleni so esibengazazi bameleni imanagement ine advantage yokuzenzela even izinto kufuza management ayizenzi bekhona lapho sizokwazi ukuzenza so ufica onke lama problem ufica ngisho LNG lama commit asuke esebenzana nomasipala emele umphakathi ufica umasipala benza same thing lezi zinto lezi bahlezi beyinqunda amandla bengayivezeli ipower yazo so that bezokwazi ukuzenzela so same nakuthina lento le ye customary law customary law osomtseyo bayenze into enjalo so that thina singesibone amandla ayo so kumsebenzi wethu ukuthi sishintshe i-customary law kasomtsewu sibuyise i-customary law yethu i-living customary law le ezokwazi ukubalansisa everyone and i-customary law ayifakanga sonke ayisifaki sonke kwabuka amaZulu lapha kwabuka amakhweseni nakhona amakhweseni ahlaphe kwabizwa amakhweseni cha umlungu oyikhweseni and umlungu omZulu obhalayo la akubhalanga mkhweseni akubhalanga mZulu so kuthathwa ama group a few kwafaka i-customary law customary law sabhayindwa sonke ngaphansi kwalo customary law yabo kanti i-customary law yangampela kumele ikwazi ukusinvolve sonke yes so i-customary law thina sinesinto isinto owumthetho osibhayinda sonke so thina kufuze ngabe sinento ehlapha mangenza isibonelo la khona uzothatha amakhosi yes nabo nazo zonke nje labuchopho osomlando bakhona ezizwe zonke ngokuhlukahlukana kwazo zabantu abamnyama mayihlangana lamakhosi ezofoma umthetho wesintu ozo aligna nesikhathi samanje because asitargetanga thina ukuthi into yethu ihlezi iqhashazwa kubuka ngathi yokuthatha abafazi inhlezi ibola phansi umthetho wesintu ozo aligna nesimanje and ozo aligna ne progress ukuthi indlela yethu ikwazi ukukhula ingene global ikwazi ukuthi sidevelop ngazo zonke indlela ekwazi ama rural areas ukuthi develop ikwazi ukuthi impilo yethu develop simisa isystem ezokwazi ukusivulela yonke iminyango development ngokwe technology astrology yonke into yabo so ezosifundisa yonke into ngokomhlaba mining yonke into system simisa isystem evulelekile hayi isystem euslimit angazi into yethu iyabaza ukuhlaba imbuzi yabo zonke lezo zinto lezo yabo so thina zenze into medical healing surgery uzalisa izinto ezasilahlekela ebesivele sinazo besivele sikwazi ukuzenza so sidinga ukuthi amakhosi memisa umthetho phezulu amisa lo mthetho wesinto oqala ozovuleleka ozokwazi ukuthi ume ukwazi uku-accommodate yonke into yabo ube open ocacayo ukuthi sibheke phambili manje sifuna ukuya phambili amahlangana amakhosi onke emise umthetho owodwa and ozosigcina si-united yes and ozokwenza kube nzima ukuthi si-separate yes and ukuseparate kwethu kube yicala into ezama ukuletha division among sina kube yiyona eba yicala ngempela the only thing lesimisa umthetho ozokwenza kube lutho ukuzwana kwethu as ama group ahlukahlukene into yokuqala mase hlangena amakhosi ngaphansi kwalo mthetho omiswayo sekuzoba khona isiko lamaZulu isiko lamaXhosa isiko lamavenda so isiko lamavenda kumele align nalo yamthetho akufanele liphambane nalo yamthetho yes same as isiko lamaZulu kumele align nalo yamthetho akufanele liphambane nalo mthetho wesinto omisiwe same elamaTswana elamapedi sonke so amasiko ethu sonke ngokuhlukahlukana kwethu so lento yenzela ini umZulu akakwazi ukuluza i-identity yakhe lento yamprotecta umZulu kwi-system ukuthi ebe umZulu ngokuphelele kanjalo umpedi ebe umpedi ngokuphelele so if udila ngompedi ngokwe-customary laws udila ngokwendlela yamapedi ukuthi amapedi aphila kanjani because akufani ukwenza kwethu sinendlela ehlukahlukene ezokwenza zokuphila so la sizama ukugcina i-culture because siyabuka i-system indlela umhlaba oshintsha ngayo uyayibulala indlela yethu yokuphila identity yethu iya ngokufa so kumele ukuze siyi-protect kumele siyifake ibe ingxenye ne-system sishebe kanye ne-system so that izokwazi ukusurvive isikhathi eside ngaphandle kokuthi igcina iphazamiseka kakhulu nje basibona ukuthi iphazamiseka hayi siyathokoza mnewethu siyathokoza kakhulu mawusathinta indaba ye-customary law ne-Roman Dutch law ukuthi kunalombhemi lokuthiwa ubani uShepstone okuyena yena waguqula zonke lezi zinto ngezwe kuthiwa wathinta nezindaba zamalobolo kuthiwa washintsha nalowo mthetho wayiguqula konke okuningi nje esikubona kwenzeka I think konke lokho mhlambe bekwenzela ukuthi
kube sibe kulesi sigaba namhlanje seyingane ezalwa zingekho emshadweni, because namhlanje kulukhuni ukuthi abantu bakwazi ukuganana, because inkomo ziyesinda. Ngithi bakhuluma ngalezi inkomo ukuthi azibe 11 kodwa egcineni inkomo manje sithola kubona inkomo yinye u20,000. Yes. Kunjalo impela le part ukuthi lento abayenza ihlakaza imndeni. Yes. Sikhumbule ukuthi abelungu bafica abantu abamnyama bephila ngesintu, isintu sifundisa ngobuntu. Yabo, so Yes. besiphila as umphakathi, as umndeni, as isizwe. So abelungu lo ndaba ayithandi lento yokuhlangana kwabantu. That's why uzobuka isystem yabo le Roman Dutch law ne-English law based on individualism. Yes. Yabo, Yes. lokho kuba ama-individual. That's So ukuhlakaza imndeni babazi ukuthi kuzofavor isystem yabo. So ukwenza kube nzima ukuthi abantu behlanganise imndeni, bakhe imndeni. Lokho kufavor ini isystem because soba nemndeni ehlakazekile. So umuntu nomuntu uzomale, and lokho kuzogcina kusilidela kule position esesikuyo namhlanje esigcina singazwani. Gcina umuntu wesilisa sebona umuntu wesifazane inkinga, nowesifazane sebona wesilisa einkinga. Sikule situation ingobani asikwazi ukuhlala sihlangane sakhe into yaphambili. divided. Yes, divided. So zonke lezo zinto lezo ke bazenza ngamasibomu ukuthi sifike kulesi simo sikusona. So even nakho konke lokho abakwenza but aim enkulu ngaze ngiligeje nje leli point. Thina nje ubuka into yethu ihlakazekile, so abelungu bazama ukuyilandelela but babona lento yalabantu laba inkinga and baningi ngowama group even nangokwebongo ufica into ehlukile about indlu nendlela yayo. So lento yalabantu laba inkinga ngeke uzoyidocument. So but labantu laba into yabo ukuze sibabambe ukuze becontroleke because thina besinzima ukulawuleka. Yes. Asiguquleki. That's why sasibizwa ama-kafira ama-non-believer. Saqala ukubizwa ama-Arab before kufika belungu wazama ama-Arab ukuzothatha umhlaba wethu. Ahluleka ama-Arab asibiza ama-kafira nawe efuna usifaka kulezi inkolo zawo. Yes. So abelungu bafika nje vele ama-Arab nawo ayesekazama ahluleka because basazi bukhuni. That's why thina sabasegcineni kuyo yonke lento because asiguquleki. Wakwaziwa nje leli side southern parts ziyinkinga lezi ayiguquleki kalula. Ikona linenkinga eningi. Yes. So benza njani ke isystem yethu usomtsewu uyelo wasiqeda why package ngalendlela yokuthi sikwazi ukuthi sicontroleke. So wathi labantu labo bosibaqede mase babambe ngento yabo beyifile ngathi banenkosi, inkosi ibingekuyenze lutho, bengafa bephele phambi kwenkosi. At the end of the day umuntu ocontrol amaphoyisa ugovernment, umuntu ocontrol amasosha ugovernment, umuntu ocontrol ibhedlela government, umuntu ocontrol ikolo ugovernment. So inkosi yenza ini, and iphathe iphinde ibe painful kakhulu. Even ngisho ama mineral government abelonga government. So government une power yokwazi ukumayinisa inkampani endaweni yenkosi without permission yenkosi. Yeah, iqinisa into ezibhlungu ezenza eSouth Africa. So at the end of the day power yonke ihulumeni. Yes. Yes, so iyona part ebhlungu kakhulu. So zonke lento ezenziwa somtsewu babefuna lokho so that bezoba ne access. That's why ubona lezi inkampani lokho zingenile eSouth Africa zithatha umcebo yazihamba ingobani iyo le system eyakhanda somtsewu because isenzani yasidelay instead of usilwe sicabanga ukuthi sina something same thing abayenza ngeANC. ANC sesibona manje ukuthi problem, so basinika lama structure afana delay isikhathi athenga isikhathi for bona lama structure lawo. So ufila ngathi una something anqamula uthulwe, anqamula ukuthi uthole into eyifunayo. And thina as abantu abamnyama sase close ukuthi senze lento ekuthiwa i-total reset. Yes. Yabo, so benza njani basifaka kulento le e-compromise. Influencer ubani kwi-compromise? Just Lovo ibona bas influencer kulento e-compromise abelungu. Just Lovo ushape education yase Europe, even nje ucabanga kwakhe education yase Europe. So influencer kulezi zinto nje, and then iphathe ebhlungu as ngena kule part. Yabo, if uzobuka la amabhodla, yes, bonke abelungu and awunayo igroup yabelungu yayilwela ukuthi umuntu omnyama ebuye lento zakhe ayikho. Ngeke uzoyifica nje kuyo yonke le course besibhekene kuyona igroup
unayi group yabelungu ithi abantu abamnyama babuyelwe iland yonke lento ama mineral yonke le power yabo ayibuyele bona uzifica igroup yabelungu ayisho njalo ufica ama individual and ama individual umzwala lento sisakahle aqeqeshiwe akunoma ubani abantu abafundile abashipwe education yase Europe yabo abantu abafundile ihlakaniphi zakhona lezo ifica ibona isijoin ANC izingena and bonke laba bantu leba buwa ngathi babezosiza but at the end of the day babengasiza because igoal yabo if uzobalelisa kahle bonke igoal yabo yayisiphushela kwi compromise babezokwenza sure ukuthi asiyenze total reset singena kwi compromise yona goal yabo wonke umlungu ezosiza ngisho ngabalelisa kahle even ngisho uChrisani ubulawa nje ingoba befuna siye kule position e compromise that's why phela abanye bengabulawanga if ungalalela ngisho lo mlungu othi ubulala uChrisani bambulala ngaliphi uzozo yabo ingobani the only people abasurvivayo ilaba ba accept compromise even uChrisani kuma video yakhe yakhuluma uthi ama comrades ayesejikile sebe dividekile phakathi sekhona sebevuma sekhona sebevuma yabo so iyona problem because abanye babesaba and nekuzoba blame because astrethnisha uAmerica and uJosh Lovo washo ukuthi njengamanje amazwe aphesheya aphumile kwi Cold War njengoba ephumile kwi Cold War asibhekile uAmerica ngapha bastrethnisha nangapha abantu abamhlophe eSouth Africa banama nuclear banama military so sikakwe ngaphakathi nangaphandle so if siya kulewo wochitheka igazi so impe singesi win so asithatheni compromise masithathe compromise masifika so yenze transformation yabo so benza njani abelungu le compromise why ayinkinga ubona ama comrades nje ngokuhlala naye eyifuma before 1994 ipower ibise parliament iparliament ipower highest authority bekungama humans so ama humans be highest authority but ngabantu abamhlophe so ibibhesa lo phansi uthi ama human yona highest authority so kuthe after 1994 abelungu ba shifta into yabo ipower bayenza kwaye constitution i highest authority okuyinto wrong and yona into eyenza i development ibe slow eSouth Africa ngeke si develop that's why izinto ziya ngokuba worse why because i highest authority i constitution ayiphili constitution yakwazi ukukhuluma into enga against the majority because i highest authority ayikho ngayiphikisa izoqhubeka icindezele wonke umuntu lonto izoqhubeka affect wonke umuntu singahlupheka ngenxa yephepha elibhaliwe la sayinwa labekwa lapha so kanti kwakungcona i highest authority kusabantu because into esi-affectayo bishintsho sikhuluma nabantu into icaci yenzeke so njengamanje umbhalo owashiwa belungu oyolokhu silawula iminyaka neminyaka and lo mbhalo awubhalwa ngethini and lo mbhalo bashange hopiana to ayinokhulekana ukhona to that majority ikhona i referendum so two lezinto ngeyisebenza why because if uzobu to that majority uthi udinga 66.7% wamavoti and uphinde lapha eParliament uphinde futhi udinge ini u 6 out of 9 ama province ukuthi supported 66.7% ngitshela nje udinga 6 wama province supported u66.7% so okuyinto impossible ukuthi amaqembu onke lapha eParliament engakwazi unjani iqembu lapha eParliament lingakwazi bengakwazi abantu lapha eParliament ukureach 66.7% bephinde futhi bethole isupport ama province aw 6 out of 9 ukuze kukwazi ukushintsha ini iconstitution so abelungu babesifaka itrap ezobona ukuthi obaba bafanda ama political party abelungu why benza zonke lezi zinto ingobani iaim ukwenza sure and ubona le constitution abasinika yona isibopha kangaka ukwenza sure ukuthi alisophinde libe khona iqembu elizoba nepower i-national party ayinayo yes ileyo nto leyo ba block le power i-national party bayazi lapha ngana so bayazi ngale ya power njengoba ubona amabhunu asha njengoba ubona belungu kwakushaya ngisho o land act o 1913 phuca umhlaba yonke into ubona into yenza o force removal babenzeka ngazo lezi khazi zalabantu bebusa kuma systems apha so bayazi ukuthi if sanuka ipower nje i threat so ufuna uclaim back everything ebelonga kuthina so benza sure ukuthi asophinde siye lapha basinika ini iconstitution ukuthi ibe i highest authority and before njengoba ngisengifana nje le part ye referendum before i referendum iyona ibi kanjani before nje i highest authority bengabantu ama humans parliament so bekulula ukuthi into abayifunayo iyenzeke i development ibisheshe ubona amabhonu ngesikhathi esincane kangaka enze development engaka
ingoba i-highest authority bikuyiparliament. So kuthina i-highest authority isiyi-constitution. So i-referendum ngisho ungafika wena uthi ngo-1913 abantu abamnyama baphucula into engaka basala no-13% no-7% wagcina sekuba 13%. Yabo baphucwa nqwaba yeland. So sifuna ukuthi abantu abamnyama bebuye leyo land. Ngeke kwenzeke ngenxa yokuthini i-constitution sekuno property rights ban. Constitution izokuchitha lokho because if usebenzisa i-referendum kumele comply ne-constitution. If i-referendum inga-align ne-constitution, i-referendum lawo ma-point inyekeze 3, lawo ma-question inyekeze fako. So i-referendum isafe ubani ama-expert inkantolo yiwa ama-politician la alapha eparliament. At the end of the day ibona abadecide abantu abawasetha ama-question, abantu into abayenzayo bathi yes or no, but i-question izosethwa yilaba abantu abahleli lapha phezulu. So ubani ke ongabathemba ukuthi bengayisetha i-question engakwazi ukuthi i-fix i-situation yomuntu omnyama. Ngeke beze bekwenze lokho because if ithiwa bayakwenza still i-constitution sewuphinde balimit ngenxa i-constitution it whatever ogenayo mele ubalansise i-loss yomlungu. So if umlungu athatha iland yakho dethu abethi ngeke uzokwazi ukubuyela umhlaba mahhala. So igaina kwakho mele balansise i-loss yomlungu. So kusho ukuthi mele ube khona ayitholayo ezobalansisa lento le oyithathayo yona. So silokhiwe ubani onemali yokubalansisa lo loss. Ungayibalansisa kanjani i-loss yomuntu onomhlaba ongacishe ulingane netheku? Uzoyibalansa ngani lonto leyo manje uyayithatha? So benamaland amangaka, benenkampani engaka. So iyona situation le esibhekane nayo ukuthi kwayona i-referendum kunzima ukuthi isebenze. Kwayona i-2/3 majority kunzima ukuthi isebenze. But iyo phela option ukuthi mangathi 2/3 majority uba impossible ne-referendum ingakwazi ukuthi mhlambe ingawusizo empilweni zethu. Ngifisa ukwazi ukuthi yindaba esabantu abamnyama amakhosi ethu abe ngaphansi ka government kuba ugovernment ongaphezulu kwamakhosi. Senguphendula lo mbuzo because ngeke ngathi vele uhighlighter enkulumeni yethu. So amakhosi enye into ke njengoba ngisho ukuthi sanqotshwa empini isizathu ukuqala leso. So masinqotshwa empini kahle ukunqotshwa kwesempini kusuke sekuphela kobukhosi cause sase sikhonza ngaphansi kwesihlalo sase England njengoba sasibona ilembe indlela lalenza ngayo ukuthi mase selikunqobile ubukhonza ngaphansi kwalo so sokuyilona elingaphezulu. So umthetho izwi elikhulu sekuyizwi lalo. So kanjalo nakuthina. So ngikase sinqotshiwe ke izwi laselingaphezulu yilo ke leli elabamhlophe. So that's why ke egcineni ke kwayibo ke futhi ke ngoba bese besinqobile ke abasithatha babuthatha ubukhosi bethu babufaka ngaphansi kwalento yabo because vele nabo ke ngokwenza lokho babe safe bona because babazi ukuthi if bebikiyeka kanjalo kube khona iRoman Dutch law neEnglish law babazi ngelinye ilanga sokuvusa. So ukuze ngingaphinde ebuvuke kumele hlezi ijethu bukhona kanti abukho. So yona ndaba ibhlungu kakhulu abayenza kuthina. Yini engabuyisela abantu abansundu empandeni zabo siyabona ukuthi abantu abansundu sebephumile kwemvelo indlela esiphila ngayo sesi disconnected. Mhlasimbe inengenza abantu abansundu ukuthi bakwazi ukubuyela kwimvelo yabo esibantu people. Into engenza abantu bebuyele kwimvelo kwindlela zabo zokuphila ukuthi bezazi ukuthi basukaphi umlando imemory. So without imemory kunzima ukuthi usurvive. Sazi ukuthi isihlahla esingena impande ngeke sime. Yabo leso sihlahla leso siwa kalula. So thina sidinga imemory. That's why mhlawumbe ngizokwenza isibonelo. Umzobuka wonke umuntu wabuyelwa imemory ube i-threat kwi-system. Ngizokwenza isibonelo. uSteve Biko wabuyelwa imemory wakhumbula ukuthi ubani. Wakhumbula ukuthi kumele sibe njani, kumele sibuye kanjani sabantu abamnyama. Ekhumbuza abantu ukuthi fanele beyithande, fanele bephile kanjani, beyibuye kanjani, bephilisane kanjani bebodwa. Ukuthi ba capable, akukho ongabahlula. Yabo bakhulu then lokho abatshela ukuthi bayikhona. Yabo so kwenzakalani amabhonu ambulala because i-identity yethu or i-memory yethu fanele icishe. That's why abantu abamhlophe ababefundisa ukuthi iAfrica be dark continent because irezwa in memory because without memory ngesikwazi ukuzazi ukuthi singobani and kufanele senzeni and kufanele siphi.
siyohlezi sidepende sihuba ugovernment sihuba ama systems abelungu sihuba ama job opportunities abelungu yasikwazi ukusolve ama problems ethu without imemory. That's why even isho ngako America ufica abantu abanjengo Malcolm X abantu ababuyela imemory abantu abanjengo Khrizani nje ubuza ukuthi oy antichrist kusho lo muntu leli bhone labulala uKhrizani ngobani babebuyelwa imemory. Yabo ufica ama leader amaningi onkwame Nkrumah Africa uhamba uzofika le abantu babehamba bebuyelwa imemory because bayazi once umuntu omnyama abuyelwa imemory uzokwenza something. Every time umuntu omnyama ebuyelwa imemory kuba ne change eyenzakalayo kwi system. So ubuka abantu abanjengabo omkhulu Credo omunye womuntu owasiqukulela yonke imemory wasigcinela yona ezincwadini umkhulu ukuthi sikhumbule. So umunye umuntu ngathi kancane lento le yokubuyelwa imemory yokufunda la ama stories la ama stories ashape indlela yakho yokucabanga. That's why ubona nje umzobona ubuthi that's why ubona bebulala uSteve Biko ngento encane why befuna even ngisho education yethu ibe based on indlela zabo kuphela. Ubuka even sifundiswa even ngeside lase Europe modern iside lase Africa igxile kakhulu endleleni zabo modern ukugxila endleleni zethu. Ingobani imemory bafuna imemory ibe yilento efunwa ibona. So bayazi ke ukuthi the moment isikhumbula qala ama problems. So dengayisho ukuthi abantu ukuthi bekhumbule umuntu angangabi ignorant akabuke umlando Kuqula mindset. Yes, that's why ngithi mina ngichaza ukuthi umuntu osebenzisa ulwazi lakudala nolwazi lamanje ucreate ama solution esikhathini samanje because ulwazi lokhokho lunezimfihlo kunezinto ezijulile oyifica lapha ama pattern serious because ulwazi oludala olungakaze liphazamiseke especially incwadi zikamkhulu Credo for samaZulu muzo umkhulu wasipackagela into enzima kakhulu lapha imemory enzima ngempela le. If ufunde kahle why understand into eshiwo umkhulu kukhulu osuke ungakwazi ukwenza because ukushintsha indlela yokucabanga. So indlela yokucabanga yethu kumele ishape intelligence yokhokho bethu yabo into esithina njengamanje iancestral intelligence esiza nayo esizama ukuyibuyisa kubantu abamnyama. So sidinga leyo nto leyo ubuhlakani bethu singacabangi the way abafuna sicabanga ngakho but sicabanga ngendlela thina kufanele sicabanga ngaso. Iyona nto ke engayisho ukuthi ingakwazi thina ezabantu ukuthi isibuyise ngoba silahlekelwe imemory. That's why sikulesimo the only thing engasave ukuthi sikhumbule. So without ukukhumbula still ngeke uzenze lutho ngomuntu ongazazi nokuthi ubani ongazi nokuthi liphuma aphi libhekapi ongayiboni problem yabo ongayiboni ukuthi siyaxhoshwa la siyabhayiziswa everything ekhona sidlala otsotsi abasixhopha life yabo. So sixhophiwe life painful lento le if uzobuka into eyenzeka kuthina kule system yethu ufica siphucwa ama minerals ethu umuntu uyawulandela umthetho ama mineral ubhalwe ba abelungu uzotshela ukuthi wena illegal lento yenzayo utshela bani umlungu umthetho obhalwe emhlabeni wakho. So yonke into ibona ababhalile ibona benza ama laws yibo futhi abakutshela ukuthi lo umuntu omnyama mehamba ethi yomina to isigebengu utshela bani umlungu ngomthetho wakhe. Iphi inkosi ekahlala bhala ama laws okumayina if sithi mhlawumbe ngoba phela lezi inkampani imayina endaweni zamakhosi iphi amakhosi akahlala esigungu samakhosi abhala imithetho yokuthi lapha kwi mining industry khamba kanjani le ma resource ayikho. So isho khonto kanjalo sixhoshiwe ngobani bayasazi ukuthi siluze imemory. That's why singabonani ukuthi bathatha into zethu phambi. So the only solution kuthina ukuthi sibuyelwe imemory so that sizokwazi ukulwela into important because even manje sekuze kwa worse because imemory kangangokuba the first person owafika wasiphuca everything umuntu omhlophe namhlanje silwa sodwa sesisakhohlana nokuthi umlungu wasiphuca umhlaba sesisakhohlana nokuthi sixabana kanjena nje ngenxa yendlala sithi obani bathatha imisebenzi yethu it's because of umlungu yes so kuba njalo obakuvezela ireality once abantu yabona into enzakala ayona mistake it's not ukuthi mhlawumbe thina sihlakaniphile okunjani no into eyenziwa amasibombo once naphila kwi system nina abantu ezonenza nihlupheke and ibe nama opportunity amancane ayithi nastrain lento elabor kuphela. The only thing esi observe kakhulu lento elabor once sesivalelekile sibona amathuba ephela sizoqalaza ubani osiphucayo so soqalaza lo singakwazi ukumbamba ubani singakwazi ukumbamba ofana nathi because siyamazi ukuthi akanamandla
njengathi so soqala lapho kuqala so into eyenzakala kuba njalo uzobamba lo seduze ngeke uzubambe lo lapha phezulu yabo ngeke usuke uye phezulu uzosuka uye kule duze uthi ubalo ongiphuca umsebenzi ubalo ngenza ngingasakwazi ukudayisa ubalo ngenza ngingasakwazi so uzoqala kulo seduze system yonke yes so basenze sa shifter away from I problem yokuthi thina iAim kwakwenza I total reset le constitution esayi accepta through compromise wangayona inhloso ukuthi accept ayikho right for thina suwinile sasa kwi part of impi yabo it even amakhosi awawinile a part of impi but namhlanje fica ama politician namakhosi akhululekile ngesystem kaSomtsewu ama politician akhululekile ngeconstitution compromise yes so abay accept out of fear mbuzo uthi sikulungisa nini konke lokho so I challenge your thinking at the end of the day as a constitution is highest authority yonke it decide eParliament eParliament abantu abangenama interest yalento esikhuluma ngayo so iyona challenge so I choice ikubantu ukuthina as abantu sifunane not ukuthi sibuke ukuthi bona basifunela ini and ihlakaniphile system once nje wafika lapha phezulu ikunikeza ublue light ikunikeze yonke ipackage emva kwalokho usuguqukile benza njalo bayabathenga so iyona problem esibhekana nayo egcineni ukuthi mase bemthengile umuntu yawujikela umphakathi engasalimeli iqiniso lomphakathi so senkingeni at the end of the day but yonke ioption the way esuma ngakhona ezubona abantu beqala besuma beyibambela besolve ama problem awahlukumezayo uzobona amazulu indlela enza ngayo so okuyinto enhle yabo so kumele siqhubeke njalo sithinte even nezinye izinto so that the only way at the end of the day if singabantu sosuma so faka ipressure kwi system yes so once the system saqala safaka ipressure kuyona ama changes maningi angase enze ngoba even akuzinhlangano kunabantu umphakathi lapha ochoose ama leader so abantu kumele beqale bebukisise kahle ama choice abawathathayo if befuna impilo engcono okay yabo so akusizi ukuchoose abantu abangasimili ngokweqiniso so mawubheka nje mfoka Mbuyazi lisengabuya lelizwe ngevote ivote khumbula ukuthi ivote compromise ivote because uaccepta icompromise because siye kuleyo ma option because of icompromise yes so ivote icompromise yokuthi wena ihope because ama comrade ngenkathi eaccepta le system le azi ukuthi athatha ihope yabantu abamnyama ayifaka emqomeni that's why ubona namhlanje sikulesimo ayazi that's why yonke into iyabola iyafa ama buildings zonke izinto wayibona zikhandwe ngesikhathi apartheid ishona phansi so babazi ukuthi ayikho into ezokwenzeka because asinayo i-education ye-creation sifundiswa i-education ye-labor so ukuze abantu bekwazi ukuthuthuka kumele bafundiswe education ye-leadership ne-creation yabo masukuba education yokurula thina sikule part yokurula kuphela asinayo leadership ne-creation nge-apartheid lonto kubantu education ayifunda amabhunu befundiswa i-creation i-leadership ngasukuba ukurula befundiswa lezinto zo3 thina saxolisa kwi-labor ukuthi sibe zicashalala nje ze-system abelungu sibabone njengonkulunkulu so iyona situation ke abasibeka kuyona ukuthi sekuleso simo esikhathini sanamhlanje mhlambe yiphi indlela mfowethu esingeza ngayo ukuthi abantu bavuke ekutheni izwe liyobuya ngoba behlangene ngoba siyabona namhlanje isystem ngathi yenza ukuthi umuntu omZulu angabhekani kahle nomuntu omXhosa ngokunjalo umuntu omXhosa angabhekani kahle nomuntu omVenda njalo mhlasimbe yiphi indlela abantu abangenza ngayo ukuze babone because usuchaza nje ukuthi ipolitiki noma ivote akuyona into yokwazi ukuguqula isimo somuntu i-compromise so engakusho ukuthi angisi into eyenza la obokubuke la kunenkulu umzola lisahla ama debate yes yabo engengiphikisana nento eyenzakala and okuyinto right ukuthi abantu besukume beyimele entweni eba affectayo yabo so into eyenzakalayo njengamanje uzofica kune debate between abantu abathi because kunomuntu othi mebuka isimo yabo obuka
isimo sabantu abamnyama esibuke eSouth Africa ukuthi ama systems ase West asicindezele thina ezi Africa. Yes. Omunye uzosibuka ukuthi sicindezelwe ezi South Africa. So eSouth Africa sikwazi ukuphefumula. And labantu labanye abaqhamuka outside bayasdisturb. So kunomuntu ozobuka ukuthi eAfrica sicindezelekile. Masingahlangana eAfrica sisuse lento esiaffecta sonke. Singakwazi ukuthi siphile. Omunye uthi masingahlangana eSouth Africa sisuse lento esiaffecta eSouth Africa singakwazi ukuthi siphile. So njengoba ngisho ke ukuthi abantu izinto bayibuka ngendlela engafani. Omunye uzobuka iAfrica yonke, omunye uzobuka iSouth Africa yonke. But sigcina sesiphikisana, but umuntu uyabuka bowuthula abantu at the end of the day ba correct because ubuka ipain es affecta sonke ukuthi at the end of the day siyadingana. eSouth Africa ngeke zisolve yonke lencindezelo eseAfrica e1. If ithiwa ngabe South Africa siyalwa but ngesiwine while amanye amazwe asasitakile. Yabo sokunzima ukunqoba le situation lesibhekene nayo. So ugcina ufica inkulumo sezithi phathi kwabantu ethi omunye umuntu no bangcona belungu kunamakwerekwere. Yabo so okuyinto problem if sesifika kulelo point sesithi bangcona belungu kunamakwerekwere ngenxa sabelungu basiqasha okuchaza khona ukuthi siyajabulela kushuthi labor. Sakujabulela ukuthi abelungu basenza idomu ukuthi bengasiniki education e-creation, education e-leadership, education yokurula. So shuthi siyakujabulela lokho. Siyajabulela i-compromise le esafakwa kuyona. So happy okuyinto edangerous amagama futhi abasiwakhuluma. Kodwa lonto leyo isifavor umlungu, isiyakhombisa ukuthi whatever esisiyenzayo isibenefita someone because isisenza sibe attached to someone. Oyi problem esikulesimo because of yena. So kahle kahle sesiyakhohlwa ukuthi njengamanje ubani osibeke kulesimo. Sesikhohlwe ukuthi sifike kanjani kulesimo. So ienemy iya ngokucasha egcineni sosala sodwa sihubhane left and right. Sibulalane left and right. While enemy goqe izandla. So engakusho into engasolvela ama problems ethu thina zabantu abamnyama. Uqila kwi problem ngqo. I problem ithi sathatha compromise. Yes. I-constitution lesa accepta kwangayona into esasiyifisa. I-customary law akufanele ibe isicashala la system. Customary law mele control. I-Roman Dutch law ne-English law ayinga override i-customary law. So kumele silwele parallel system. Mele ube parallel system. I-Roman Dutch law iyazisho nje ne-English law, so kumele silwele i-parallel system. So kumele sikwazi ukuthi sibe nama system parallel na i-customary law ibe nepower ingene education, ingene mining, ingene astronomy, sikwazi ukufunda iscience ngeilimi zethu. So i-customary law ayingagxili lento yabafazi, ay-expande thinte yonke imikhakha ethintwa i-Roman Dutch law because capable ukwenza everything eyenziwa i-Roman Dutch law. So ay-adjust. Basinikile inkantolo, basinika in so abasinike everything. And inkantolo zethu bazenze za weak. And ayikwazi ukushaya i-final judgment. So iziyakwazi inkantolo ze-Roman Dutch law ne-English law ukuphikisana nento eshiwo i-customary law. So i-customary law i-system eyimele engadeserve ukuba ngaphansi kwe-system ye-Roman Dutch law ne-English law. Kumele kube i-parallel system. So into engayisho ukuthi ingasiza ukuthi sibe ne-parallel system eSouth Africa. Yes. Yabo ukuthi ngapha ilokhu ngapha ilokhu. So kuzosinika i-chance ukuthi sidevelop kahle. Masibeka into zethu sibeke kuzwakala. So ngasho ukuthi into kanjalo enga-useful for thina. Ngizuthinta le ndaba yedlozi technology. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi usukuyithinta udlula. So namhlanje sithi ke awuyithinte le ndaba yedlozi technology because abantu basesigabeni sama AI. Abantu batshelwe ngama digital ID, abantu basabo ma microchip zonke lezi zinto. Mhlasimpe idlozi technology inabuphi ubuhle eza nabo. Xa ngezwe nje omunye ngingene ekhasini lakhe ethi hayi umfowethu usefuna ukuthi asifake imfundiso yomoya obumnyama, lezi zinto ziqhamuka nomoya obumnyama. Awichaze kahle namhlanje ukuthi ithini indaba yedlozi technology. Iphathe ebhlungu kakhulu la mkhulu. Kuyo yonke lento le because into eyenzakalayo. And lento lena ngixoxe nje ukuthi ngizothi expanda kancane ipoint lami. Lento le ihambe izifike ifinish emakhosini
kuyindawo engama rural areas wayebona ama rural areas engadevelop wayebona into zethu zingashintshi under i-customary law yabo yonke into ethinta nje i-identity yethu straight ingathuthuki ingenxa ukuthini thina basenze sangakwazi ukubona izinto ezinhle maze zangakuthina but sibona izinto ezinhle mayiqhamuka nabelungu kuphela so if into isuka kuthina idefine thina but izoba advance izoba iproblem because ngeke ngezwe presenter wenye inkampani ngizama ukuchaza yona lento le yedlozi technology so sebeyasho na but yazi sifuna ukunderstand ababuza umbuzo kanjalo some understand la uthi technology yakho phela abantu abamnyama unokufica abantu babekhala bethi ama globe axosha imoya kufika ama globe yabo kufaka ama globe endlini kunabantu ababecomplaina ngama globe this so kunento ekanjalo ezenzakalayo eziningi thina ufica inkulumo ezikanjalo ezikhulunywayo when it comes ngokuthi thina mhlambe ezabantu abamnyama masiqhamuka nezinto ziquestione low level so iphathe ngifuna ukuyisho ngisho emakhosini if uzokhuluma ngento enkulu engadevelopa ama rural areas bakubuka strange yes yabo wabona ngathi udidekile mfana ngathi uphambukile lento okhuluma ngayo awuyiboni nje yona lento le ingenzeka lento emakhaya so abayiboni asinayo lento yokuyibona ukuthi siyakudeserve lokho okutholwa abanye siyakudeserve nathi ukucreate njengabanye siyakudeserve ukudevelopa njengabanye yabo so ucomplain lana siku TikTok sonke siku Facebook sonke siku WhatsApp sonke so yini problem mase ngenza WhatsApp app njenge WhatsApp yini problem mase ngenza app njenge TikTok suzothi wena mina ngidukisa abantu abamnyama why ku TikTok uWhatsApp suzothi mina ngidukisa abantu abamnyama because mina ngizama uvula iplatform ezokwazi ukusenza sibe free sikwazi ukukhuluma ngendlela esithandayo iplatform engeke isilimite so ucomplainelani ngoba mina ngenza into engcono yabo ngifuna ukuvula iplatform ezo minimize umsangano because benzani ezibuka TikTok useful but TikTok ipurpose yabo bawukhandela ukuthi ube useless but useful and powerful ukuthi ungafundisa abantu ungashape imiqondo yabantu ukuthi ibe dangerous against isystem because uvula abantu amehlo yes so bona benze ngamasibomo ukuthi bepromote umsangano more than iqiniso that's why izinto ethanda ukuba bona amantombazane methanda ukuba lento zokuba sexy in lezi ezohalisa abantu bepromote kakhulu ama dance bepromote kakhulu ama jokes bapromote kakhulu everything engeke ukudevelop umqondo womuntu ukuthi engayi threat ebe competition to ama business abelungu in development lekhona or engayi threat igcina challenge even to government engavusa abantu ukuthi benze ugovernment ethinte izinto angafuni ukuyithinta lezo zinto lezi abayifuni yabo so iqiniso abalifuni amanga sephenduka iqiniso ngama social media so lama platform a promoter umsangano more than into right that's why uzobona ukuthi TikTok umusangana ungathengela imoto namhlanje ungathengela imoto yabo into eyenziwa kunanda abafana abenza lezi zinto abapromoter lezi zinto but kune youth edevelop izinto ekhanda izinto engeke ifound umuntu ngeke uzubona abantu abamnyama behlangana sithwa hlanza imali engaka sisize nanga umfana ozama ukudevelopa something lo mfana lona lento yakho bese ngayisupporta ime koqasheka ingane zethu uyomotivate ingane zethu ukuthi nazo zingabuilda something ngeke uzobabona omama nobaba benza lokho but ufica omama abadala nobaba abadala bepromoter bethatha imali beyinika umuntu ohlanyayo umuntu ohlanyayo bemnika imali fu imali yangampela yabo so into eyenzakalayo ekhombisa khona sakabi ready for lento esithi siyayifuna yabo so nathi kuyakhombisa ukuthi kuningi okulekha ngakuthina asikho ready for lento esifunayo if isabhave kanjalo if singakwazi ukuhlanganisa imali as abantu abamnyama simise izinto engakhanda ama opportunities for youth so if sikwazi ukuthengela umuntu imoto ka 800,000 imoto ye-million so yini enzima ukuthi singa create ama opportunities for youth why ingahlangana ukuthi bafethu na into ethize asidonate imali engaka sivule into ethize sine idea engakwazi ukudevelop youth baningi abantu abakhuluma ama idea amakhulu ku TikTok but engeke kuhlangane umuntu ongafike ewafund yabo so anything engasideveloper asisupport but anything esibulalayo siqhoma kuqala so iyona situation le esekuyona
eyenza isimo sethu nzima so thina eziqhamuka lento le idlozi technology Yes. olise nje usekudivers point lami uthi lento ngizwe ngithinta mangikhuluma ngayo so that's why sen expanda kangaka but idlozi technology kunalento esithina into ekuthiwa artificial intelligence so thina aim yethu igxile kwi-ancestral intelligence idlozi technology ancestral yes i-ancestral intelligence ubuhlakani bokhokho so zama in ukubuyisa le yanto leya so kahle i-artificial intelligence ne-ancestral intelligence izinto ezimbili ecishe ifane the only different indlela ubuhlakani bakhona ukuthi uncike ngapi le incike kakhulu kwi-education yase Europe le igxile kakhulu kwi-education yase Africa so i-based ekutheni izo shape umqondo womuntu omnyama ngobuhlakani bokhokho so le izosenza whatever se developayo it develop according the way thina ebesiphila ngayo so ikhanda le system ezobuyisa ibalance ezonika abantu ama ideas abuyisa ibalance so iyenza i-idea yomuntu ibe kwibalance lento sithina ubuntu so I can't into based on individual to qhamuka ne-idea ezonelisa umabhodla kuphela so qhamuka ne-solution ezosolve inkinga zamabhodla kuphela no so ikwazi uku-aligna ama-ideas ethu ukuthi accommodate everyone ikwazi uku-aligna ama-ideas ethu ukuthi angayi-destroy nature anytime uqhamuka ne-idea ufuna lento ikusize enga-affecta i-nature izokusiza ukuthi i-idea yakho i-align nemvelo i-align nendlela zethu zokuphila so ibanjwe imithetho yethu yokuphila ebesibuka ngayo impilo so ishape abantu ukuthi be create izinto ezokwazi ukubuyisa ibalance empilweni izinto ezokwazi ukubuyisa umphakathi uhlangana izinto ezokwazi ukubuyisa imndeni ihlangana izinto ezokwazi ukwenza youth ukuthi icabange ngendlela different so ishape indlela yethu yokucabanga izama ukubuyisa loba buhlakani lobe sikuphucwe abantu abamhlophe bathi thina siqhamuka kwi-dark continent so ukuthi Africa be dark continent so zama ukubuyisa into kanjalo once lonto yabuya ezobuka mhlawumbe makuthiwa ngibuyisele emuva if ungabuka ama-China mekhanda izindlu lezawo lezi cultural uyayibona izindlu zama-China zihlukile indlela adesigna ngayo indlela agqoka ngayo indlela adla ngayo indlela akhuluma ngayo yabo indlela acabanga ngayo a-observe ngayo izinto uyabona anobuhlakani bakhona okwalapha ema-Chinese same nathi uyabona indlela esikhanda ngayo sinamaqhukwane sino round sinanani indlela esigqoka ngayo indlela esidla ngayo indlela esi-observe ngayo impilo ihlukile so sifuna ukubuyisa lonto asifuna ukuya kule position asisakwazi ukucabanga ngaleyo ndlela so leya intelligence kufanele idevelop njengamanje sidevelopa kwi-lane yabelungu asisadevelop kule lane le okhokho babeqhamuka ngayo asaqhubeki lama-ideas okhokho babeqhamuka ngayo so impilo yethu ngathi yaphoswa iyo nto umuntu ofunda ngosomtsewu lade ngikhuluma ngale nto customary law i-aim customary law enye wakuthiwa bafreeza i-culture yethu customary law leka somtsewu lesi sinayo namhlanje Shepstone system lethiwa ubona into engikhala ngayo sicomplaina ukuthi akudevelop usomtsewu wayenza lonto ukuthi yonke into ingadevelop lethiwa uzofica indawo zamakhosi ayikho development because somtsewu aim wayefuna lonto leyo purpose and ifezekile siyakubona namhlanje asikwazi ukuthi sidevelop so zama ke as idlozi technology as ubuka abantu mhlawumbe ngacheka lapha even nawo TikTok bazobona ezinye izinto zedlozi technology ukuthi ziveza ama-ideas ukukhombisa abantu zama ukushintsha i-youth indlela yokucabanga ukuthi indlela zethu kufanele develop if sikhuluma ngokulapha asiphumeni kulento ukuthi lokusagxila ngoba thina senkingeni into eyenzeka kuthina thina sifana nabantu abasala nama-formula la sune-formula wazi kahle ukuthi uma ufaka u-X uma ufaka u-1 u-B kuzophuma ube u-13 mhlawumbe ngesibona into kanjalo sasifana nabantu abanjalo uyazi ibozane lapha umkhohlane uyazi nomsuswane lapha umkhohlane uyazi unwele lilapha i-cancer but awazi ukuthi yini le ekunwele elapha i-cancer awazi ukuthi yini le kuyibozane elapha umkhohlane so sinalabo bantu sinama-formula but esingazi ukuthi ayi-discover kanjani lama-formula lawo okhokho babona ngani lento yalapha so abelungu bafike basibitha lapho umlungu namhlanje banemishini yokutest bayabona ukuthi yini le eyenza ibozane ngampela lapha umkhohlane and zonke into zethu correct onke lamakhambi ethu enza exactly into esishoyo but the only problem asazi ukuthi ama-ingredients yini so thina siza kulesigaba lesike as technology iqhamuka nazo zonke lezo indlela ukuthi into zethu kufanele sikwazi ukuyipackage
kumele sikwazi ukwazi ukuthi yini elapha, kumele sazi ukuthi yini semhlabathini. Sinendlela zokutshala enzima but asu understand umhlabathi deep ukuthi lo mhlabathi imapi ama minerals akulomhlabathi and ikhamba kanjani iprocess yakhona. Yabo ukujula ukuhlwa kwemhlabathi. So ukupackage le knowledge ngokolimi lethu. So iyona into ebalekile ukuthi sibe nama details ezinto perfect into zethu sizenze zibe formal because base recognize nje abantu aba informal. So iyona indlela idlezo technology eqhamuka ngayo ukuzo influencer into zethu ukuthi zibe formal, ukuthi ulwazi lethu silenze libe formal, sil upgrade. So ukulapha kwesifanele kuthuthuke, inyanga zethu fanele develop, izangoma zethu fanele zithuthuke. So yonke imkhakha yethu sizana leyo nto leyo. So influence sizana technology ezokwazi ukusupporta zonke indlela zethu zokuphila ukuthi zibe advanced. There is more but ke esingakakuvezi okuyohamba uvela ezisikhathi sihamba, but ilapho nje indaba edlezo technology. Yeah. Hayi, siyathokoza mnewethu. Mhlambe ke mfowethu utholakala phi inamba zakho? La utholakala khona. Into engayisho engangcono ngasho ukuthi abantu mabe ngifuna kakhulu because inamba ibuyihluphi, gcina usufoneleka kakhulu. Ngcono ukushiya i-social media. Yes ukuthi TikTok ngikhona, Siboniso Mbuyazi 01. Yes. Uzothi umuntu @Siboniso Mbuyazi 01. Yes. Or if ebhala nje ukuthi Idlozi Technologies ngendlela futhi ngaveli. So uzobona ukuthi ngizovela. Siboniso Mbuyazi @01. So ngasho ukuthi abantu bengangifollowa TikTok. Mhlambe kumuntu sengathi sefuna ukukhuluma nami, usengangithinta kuyo i-social media. Hayi, elakhe lokuvala mnewethu. Elami lokuvala nje ngabonga ithuba mphinde ngisho ukuthi nje engikufisayo ukuthi esingabantu abamnyama asifocuseni kakhulu ekutheni sidevelop, asifocuseni ekutheni konke abakwazi ukwenza nathi sikwazi ukwenza. Asingababukeli besenzele zonke izinto. Asibuke even kuthiwa ngabe ngeke uzowenza awunawo amandla okwenza but iba nalo ulwazi lokuthi kwenziwa kanjani. Lolo lwazi onalo maybe mhlambe mangathiwa siyaqhubeka siyadlulisa njoba senza naku salidlulisa ulwazi lezinto, but masingaqala sidlulisa ulwazi lokwenza izinto maybe singaqala sibe nabantu abaningi abangaqala beyimanifest lento siyibona beqala beyakha ngempela izinto eziningi iqala zenzeka. So asiqine lapho. And okwesibili ipart engayisho nje sengivala wami ukugcina ukuthi ngeke uzobuse izwe ungenawo umthetho, ngeke uzuphile ngaphandle komthetho. Yes. Yabo. So ngisho umnumzana mawuthi emzini wakho akuwona umthetho wakho ngeke uzowenza lutho. So uma umfana uhlala ngaphansi kwendlu kababa wakho, so uhlala nobaba wakho, so ayikho ozoyenza. So umthetho osushaya lapho kababa wakho ngisho kuthiwa unofisana but baba wakho mengayiboni lonto ekuzenzeka. Ngisho ngabe wena uyibona ibaluleke kangakanani ekuyenzeka. So thina sekuleso simo ukuthi i-constitution lela ayibhalanga ithina, ibhalwa belungu. So as long as i-constitution singakayibhali, singakabinalo uvo lwethu oluphelele kwi-constitution, awukho la sesizakala khona. Asikwazi ukuthi sithina hayi ukhona uminister of bani wayesayini activities ngeke ungitshele ngomuntu owathatha i-compromise. So whatever wenza wavela akusayona fair. So usebenza based on i-compromise out of fear, antu wasaba ukuthi kuyiwe kwi-civil war. So anything azoyivuma manje uyivuma out of compromise, isaqhubeka kuyo yonke le yanto leyana okwakuvunyelwane ngayo. So at the end of the day, as long as singakawuthinta umthetho ngesizakala lendawo, asiqale kumthetho, asiqale kumthetho, ayikho into ozoyisolve without umthetho because umthetho uwona ukunika amandla ukuthi unamandla angakanani, ungenzani uhambe ugcinephi. Yabo yini ozoyenza nengokukwazi ukuyenza. So if ungenayo ipower lapho, if ungenalo uvo umthetho kuphethe ngeke uzowenza lutho. So engingakusho asigxile kwi-constitution more than yonke into ukuthi asishintshe lento ukuthi i-constitution ibe highest authority. Yabo, highest authority kumele ibuyele kubantu. Abantu kumele bebe highest authority, not i-constitution. So lento le i-problem yas affecta and isenza si develop slow. Alapho nje amagama ami ogcina. Hayi, siyathokoza mnewethu, siyabonga kakhulu. Sibonga mfethu nesikhathi sakho ukwazile ukuthi ufike lapha kwaMabhodla TV. Ake sifune sithole lokho okuzokwenza ukuthi abantu abaningi bakwazi ukusizakala kale information osinika yona.
uNkulunkulu akubusise mfowethu nangelinye ilanga futhi masiphinde sikuthinta ukwazi ukusondela. Kanza kwethu ke sesiphuma lapha kaMabhodla. Ngiyafisa ukubalula ukuthi ungahamba kusibheke lapha nepagini lethu ku TikTok ufike usearch uthi Mabhodla ake sifune sithole. Uphinde futhi uyosivakashela lapha epagini ku YouTube channel ufike usearch uthi I Know My Story podcast. I Know My Story podcast. Busukwazi ukuyothola ama video aphelele lapho kuzobafica bonke abantu esiba interviewayo ngaphansi kwaMabhodla. Bese ngicela ke nganza kwethu kwesine page lapha ku WhatsApp lapho ake sifune sithole ukuthi singobani thina. Ungakwazi ukusilandela ke kulelo page ungene ngokuthi uthathe le number 0848015007 0848015007. Socela ukuthi abantu mabesithinta enganza kwethu abantu bangangeni lapha umuntu athi hello noma umuntu angena athi hi, asikwazi ukuphendula into enjalo enganza kwethu. Sicela umuntu mefika lapha afike abhale azichaza ukuthi ubani wakabani uhlala kuphi, ucela ukuthi allocate egroupini ake sifune sithole because zonke izinto esizenzayo nganza kwethu izinto esikhuluma ngazo, izinto esizoyiimplementa enganza kwethu because isikhathi sokukhuluma sesiphelile enganza kwethu, sekuyisikhathi sokwenza. Ngamanye amazwi ke enganza kwethu ke siyabonga kakhulu ukuthi sibe nani kulolu hlelo. Sibonga kakhulu nabafowethu abasupportayo njalo baloke bengena nalapha ku YouTube channel. Niqhubeke nisubscribe enganza kwethu ukuze sikwazi ukuthi masifaka izinkulumo ezintsha noma sine guest entsha angena ama notification. Nina ke benkashana kamenze niphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi nganza kwethu. Cha nganza kwethu sesithi khumu sesiwabeka phansi amathuluzi sesibone size ngayo. Ngamanye amazwi ke ngithi ke kinike nganza kwethu okumhlophe kodwa camakho. Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV.